education na budget kiri mbunge ya Meru na duare turenda kuolelia mantu igi kithomo ndene ya Mungu yo Kenya itumini tukuthirite kukumira mantu yeti kuwatanira kiri thirikari bandi umira kaua utimbete tia kurungamira kithomo ibako ita budget kuma 22000 mwaka 16 nabo awati mbaruba kithomo bariwa skuru kaiteneka iantu ne athukumno kinyarungamira bo skuru bate kuomba wetithia na mbere skuru hii na shockingly utuku na leo day kukama close the story ya shukuru tia Tharaka. Shukuru hii ile antu ne athuku sana na kiure kire kinene mukenya uchiure kaitene kare university funding model yeretete thina thai githomo na basic education niyo ina thina Kenya yerekerete na kiri mantu yigi kithomo arena batu glokira 23578 namba yetu ya SMS through live kuri Facebook through live akiri YouTube kedra kithomo antu medichia kura tuwetera mbere na bangu. Karibu sana Mashimo. Thank you sana Mutembei. Amkwendo kedia tong bona ponde batu tikirite na arua kiri Weru TV mbere tureo urungu na tweteinya na inkwenda gukatha TV yetu ya Weru TV through Mutembei nuntu bagutwitaga tumba kwa mantu jara jareo. True. Ibwega. Now Karinga kume itera kibaki I think Kenya ibone reprieve baibo kithomo kina sense na bawiro kithomo kiraki otheri but now things are changing. Kuma 2022 kuna mantu mengi muno yerete kwerekana kithomo funding model ya university yareta thina tiari barira ritwa kwethera kuna strikes nambi thai basic education yo peti nyite kuonekana marikana bandi nebo experts baraba rutirwe expert quote in quote kuma ODM kwa hotere thirikari ya Kenya Kwanza. What is ailing education in Kenya? Ampende kwira ntu betu mbere ma igitara kibaki kibaki ugira ka provide basic education na nkwenda ku define basic education. Yes. Basic education ni kithomo ya kuma nursery ba class 8 kuma class 8 baka form 4 nontu nandi ndathigitie waziri akiira kuedia basic education ikuma class 1 ba class 8 no basic education ni kuma grade 1 mpaka grade 3 mpaka grade 12 na grade 12 ni ekathira form 4 kana mpaka form 4 hiyo ni basic education na nkienda kulikania ntu betu yake bakari president yo Kenya budget yewe ya mudia ya 2.1 trillion. Taiji budget ile ni almost 4 trillion. Kuni budget maitajairi. Ugo tubadilika yo idwana ya taiji bwa ile maitajairi. Na kithomo aki kirenda 736 billion. Tekwe na mbeshi nyingi mono. Kutika budget ya kithomo ni 736 billion. Tika ikwenda mbenye shukinya trillion yemwe. Urathirikari kwenda kwedia na ndi kithomo akiragire muno antu baraingiire nambi ankwenda kuga mantu yu kuona waziri akiaria uroti expert ki mantu ya mantu ya kubanga ya economy no ntu mbere mbandi ya dhurwa mbere a minister kuti muntu kunyi mbandi agitite ndigiri yai kuto yi mbandi ya thomerete mbi mbandi ite instructor atina PhD ya mantu ya economics mbandi ite professor wa mantu ya economics kana mantu ya kubanga mantu ambesha. In fact muntu rore itiruo Professor Ndungu nurari expert wa mantu ya kubanga ambesha na mantu ya maingi Professor Ndungu nigwa kinyana kwishona wako wa mantu tikare wenda kudija for example kuongera taxi yazito mantu baitambesha nkuluki na ija prove uma no last budget tikare ni for a short of 216 billion itombire kujania na baititie taxi mbeshiri kwa kiri ugoti. For example housing levy last year budget 88 billion. This year bari project koja 96 billion. Na mbeshira shia housing levy mbeshira raire nyatha iji itigutumirwa cio ndijira no ntukutaira mibango gutumira ku mbesha shi bank cia housing levy irantu bakugitwa na bakira kugitwa kwi mtu mora ri ugatiri ambezi cia housing levy antu bakugitwa itujukire mwigete kinya kuthomithiana itujukire kuthomithiana kinana ana bomba kuthoma no ntutige ntukingi ki maana ndiguruiji ya kuthomithiana patu aciari to struggle every day tukaira rukiri runde wishwa ambesha kuthomithiana urinda hii ndiku mama Mutembei no ntu mwana kwanda 25 ne the university my first born
ko nti kumama no nto atwika kithomo mwana okwa ate ona kithomo uri ntira mana mbithwa ndeo ukitha mwana okwa akengwa skuru nete ane nare kuthoma uni gutira mana mbithwa ndeo no nto uni bitangu cia kwa kena mbukiria na bakwa ko thirikari ankwenda kumira atiri kinyombo kabia mantu ya manene atia nyambo gatwakira nyomba nyingi atia as long as mwana we anapeto bati kuthoma no nto kulwa kithomo na nyomba number 1 mbakumba kuwimbi mutembei ikithomo number 1 nyomba ore akaciai mtu athoma agacakira nyombewe after all very few Kenyans if any bararaome uni ndiro ka mutindo ju tuko mono rimama mama thasa cio tuko bidho ngenda mutindo ndukani ringi no ti muntu mbona street ni ama street ni which means mantu ya kumama ti number 1 priority kithirikari lakini ndio kuona mwana ingi sukuru ni te mwana kama ite kiondo utwike ati kujia kigerio it is very painful mutembei undu mu bara bathomaga ntimba kuga baba na ina thina muno ntimba kuga baba na thina muno baba na fonda gutulira fees we at least no fonda ntienda kumuringa nibuga atiri indenga wa sukuru na ngitabula kinyethwa ntenga kwa lakini nkumenya mutembei baju tukuthija class 1992 donda di class 8 class getu kiari na 56 kiara 56 barabeti university batindi kinya ana 20 nambwe the accountable no batarwe baraba ingi batedi university ba ne university sorry secondary schools baraba ingi badiri class 8 no tuhitarira kutaina ndi schools kuwa ashari batomba wikiana skusha kumama baraba ingi mtu agita class 8 akadiria na ntwali bomi muno mutembei they were very bright and very bright kataraja ko garanti na ntienda kuweta marito jantu lakini ina ana baudha hizi ibon kuona bagita university which means nyasha ino bomi kabagire muntu kugita ate okuba push nandi idrikari ugana ndi thomidiana ri itibalira mbesha nandi enda kugatire undi muntu mathabu ndi gatite mathabu adrikari muno kim budgetira drikari na this financial year atirite irekirite mbesha cia shilingi magana janana ja 76 kiri grade 1 pa grade 8 bakawani 1500 baba yuka 1500 lakini mbesha ile shakinye skuru kiri grade 1 na grade 8 ni 876 shillings shilingi magana janana ja mirongo mugwanja na itandatu shilingi 876 ishuari yuri omba kuwa no provide free education shilingi magana janana ja 76 pa the year they gave 876 last year kiri high school between form 1 and form 4 banenkani 9617 shillings bariwa banenkani 16000 lakini mbeshesha kinyi skuru ni 9617 shillings ngiri kenda ki mwana secondary school oba kwa we education ko provide no dirikari is serious ki university I don't andi pay a lot of money ndina kuja na example ya my daughter wrote the university daiji my daughter this time working tulire 112000 namba shingiri guru 112000 icho nkare antariki 25 muri jua inana 112000 na nti utarala ndi mbeja cia kuria ndi utara mbeja cia nyomba na mbeja matumizi yangi yawiye antu belo benajo utagura laptop utagura manto maingi matrix nambi ukija kukita kutega mbeshira mwanu wagatumira mwaka juju tamwaki bagitonya semester mbere ngora nembe shukinya kwingiri magana jairi nonto mwana gitumaira nyomba ngiri 10 nonto da yuti nyomba cia skuru nyomba ngiri 10 omweri kana ngiri mugwanja omweri ku nyomba aki mwaka ne kurangiri kana kenda na mutumira ngiri 112 semester mbere na semester ijire nyaka ba matu semesters yuni omusingiri magana jairi 50 washowe kila mbesha shakurea wonu wakadwa akiri ya kinyangiri idano mweri ki mwaka ingiri 12 ni ngiri 100 ni ngiri 60 edi ya ngiri idano aki wekema matumizi ya kurinto bibingi mwana upaya inkona no tumira over 400000 ni ashari bangana ba ko media kuona mbesha yu number 2 mwana kwa a bright indi kumantaliki 27 ila ki 18 years July
tuthingatitie indi gwatuika 27 June twina mwezi umwe tuthingatia indi mpaka thai gutina ndalili cia kunenkerwa indi gwituika indi ikauma after 3 months from now kuna ndi gorotumba kuga arinde kushwa mbecha kinya njide gikinya kuthuru kuromba help nambi nte kuona akenenkerwa na plus na help no kuga nandi kurotwikira mbecha ni yiti the new entrance patio namba ya cia help surely this government thirikari ji surely ni kumyure kuthiria thirikari ji surely kiga inyiria ntumpangana meno wate gintu mwana gintu kingi kionthe lakini ukamwata kithomo no wate mwana munda unbu imbikaira maifadha muno maifadha imwikaira muno nonto maifadha na tuthomithie turi antu baba ingi twari antu banana uti muntu tathoma mpankare umbaga lakini andi watwika nandi itwagairwo munda jwe tu nonto munda jwe tu ni keithatu yetu kinyi keithatu nja tuinde gairwo antu banana muntu akagairwo point ndio na muntu ndi kuona na point 30 point 30 ndi gutetuteje nai lakini ukathomithia mwana ageta agure ikengi na ciakire nyoma mutembei so it is very painful that thirikari kwa riorongo ikauga mbeca iri kitingi 16 in the essence mbeca cio ni ngiri kenda mutembei thirikari ragwire kinyetire ya kithomo kairi kithomo kia kithomo kuga ndiuga atiri thirikari ragwire tire ya kigerio igerani exams kiro kiragwa ngiri mugwanja na mbeca kugejo utara ngiri mugwanja ira thirikari tete na ngiri 10 inge citire ki mantu ja mantu ya basic education capitation ugatara mbeca minus 10,000 cia capitation wacho kwa minus 7,000 cia kigerio ni ngiri 17 simple put ankenda kwa na njira yokwe ni ati ashari beregire kuongerwa fees na ngiri 17 kuma mimbi kuma January kana kuma mwezi kenda in fact indira na some teachers but we will beginning next month better kuongera fees because schools they at halt they cannot do anything utoke school bakaje mutembei school kabageta kuongera from next term afisi kuongerwa mbeca kido ntume keda stikale kedo yotuma ngiri mugwanja per student na yido bikagetwa next term third term na ni just a month after school cia openwa kwa tukadrikali itindengerana betu igedio ri ikemana ya kuthoma ngwata na nkwenda kuga atiri mbandi muthikiritie mwana akiaria nuntu ndipenda kwaria from information point of information mbandi narugire budget ira ya kurukirwe ita reflectire mbeca cia capitation cifur na ita reflectire mbeca kido cifur ni warugirwo nikitumi bende ya kubara gwira gasheri ba prepare mapema kuma January bakero botire wa mbeca kenda be bangora bakaibanga. Number 2 abunge bo bakurukitie budget iwe tina mbeca capitation na itina mbeca kigero ina habari. It is shameful for mheshimiwa one of them mtukwenda kumugweta TV neta kandukira muno lakini kuga atiri thirikari ni kuthukia muno ikara kurirana ikirio kana kuthukia muno ikagita mbeca skuru ina wari rira budget ya kuruka gwa no uri mujumbe nkuthuka ni gwira mujumbe rane ni kuthingatia budget proposals ikiandikwa ni kia table ke parliament no budget process ya budget ni nacha process budget yentu kuimwe process yingita kwa cabinet paper approval ikeja antu bakurukia MPs bakurukia budget ikaje kintu kingita kwa setting ceilings kana kujia ceiling pankara every department yepati kuita boda kukurukia by shimo bakakurukia budget ikeja budget proposal ita budget bando ika budget proposal shimo bakurukia pakadoma ikaje ngita kwa appropriation bill ile kugaga mbesha buruburu shimo bakurukia kuma una ndi rais agasaina control budget ya approve akarundi ki budget ki nyamura ki computer budget ka operational sinjusho de inya ida main shimo betu ibakurukirie na batenga 7.4 million chekidhomo na batenga 7.4 billion chekidhomo yeta batashura ki atiri ki 7.4 billion euro niki tomi mbesha cia kidhomo cia basic kana cia capitation ili cia reo kabatura ya biuria kama mtu akuruka gintu usira no wata that iu kikureta kinyalevo ya understanding ya barabara na bo hita idure mtu atina kidhomo yako kana idure atina time kana kedwa kali ndo ntikia
ai Karinga tio kuita bandi ya KARIA when are lezre to pia we na kinyam our education system in Kenya is very expensive. Kimani chungu arawire bandi ata consulted the president ya KARIA. Bandi ya KARIA jaja ron tuno minister. Lakini bati consult president kila president ya kwero ka rongo. Menya bandi KARIA na ndati consult president ya mwira ka rongo bukali kana akabati kwa atia. Na ndi tumbo so badi karari fact rate badi karari fact na udikari utiyete ala fact na ndi kimani chungwa na kudhuri mbandi no tumbandi ateta president ya muri atiri atukari orongo bukari kana president ya muri aida akire mantu yishoti zarimbi jerejo kara shokire kyoria urake bati ushokwa na ndi president igwa dhura ukuwata mutembei so uni mbidorisha bani budget for almost 2.5 years negitarunda aregi chamani budget kutigi ntukirindi kurukwa assembly ere mero kera ntari chairman bedo ante komenya no dugitwa ku assembly mero ndi chairman kana yende mukamete ndi member wa assembly nduri ngara komenya i projects ile kuiko fandwa kiri wodi kwa ngeta nara ngiuga tukaje giki lakini gitedidwa no dugitu gitemba jitine gitigita atia gitegidagwa nani mbadi ura aragire na ndi mbesha kapitoni shanyire na utemba shigeranio no ntuwe chairman wa budget na no komenya kira kyandiki mbi kombo kidonya president yatumia exactly imbi no department short of course ni nyingi kombo kidonya kimani chungwa kinyawa atikomenya yo keverezi na ate ndo ndike attitude kana kumenya lakini atikwenda nto bamenya uma siasa baba ngebuga mwananchi akeba uma na expectation ingwa kwa example ya Saudimenti where I come from Saudimenti where I come from na ndenda kukorektwa njire kuma kionyo wita mpaka kidino kuma kionyo mpaka kidino ala junction yutonya kionyo factory na kuina ina mirangongo ya kinyakanyakine igeta mpaka kidino njire we inkambaje je 51 million ngwata mutembei 51 million njire we igwa kilomita itonyira kilomita 15 around 15 kilometers jire 15 kilometers ye 51 million nukwa mujumbe edioloka kuka njire une nkero budget ya kuikirwa lami yuma kukani urongo 51 million itigita kinye mobilization ya resources 51 million yomba kudithia kayomba kwa jatumite kuringona mbije mantu ya budget na mantu ya project urikitagwa igete kimutatumite ima kanjira alami kenjwa yanke kana simply put 51 million urashomba kudija kayimba kutwakia kera beacons na njira une kiri beacons more than 10 times utimjira era mpa na yonja ne kiri beacons more than 10 times untegete na umebwa kwekera wekwenda wikira lami so 51 million ye kadija kiomba wikira beacons urombi umbodia kiomba kutukutana kwina madhaka ya manene ili temo no kayomba kuya patches shawikira twandiko namwe kana kuthuki mono yagutwa kombere ikadikeri nyarire 51 million itego na mbesha mobilization nyako mobilize we contractor eja on site itego na mobilization lakini ukiwa na inchi na area iba kugana ni mujume na twiri atiri ngira yetu yekora mibuni urongo no twitikirwa na budget yeriko na budget ye no tumbo predict budget yerenge ikauga atea no tumbo budget yerenge ikadidwa next year 2026 budget 2027 yoda ira agitirwa ne akurukirwe taibi ngi kadwa 2026 muri June July ile kadidwa ko tumba kuga kabokira budget mwaka jwa jungi yewi campaign strategy uwo kugana nde kimani chungwa bakugana nde dirikari mbali karariye atambite ku consult ninga kawatire bakagita supplementary budget bongere mbesha kenda antonto bakulinge tumomono kenda antu mbimbi skushia na mbesha ngaka uwo it is true ya kambe chiti ononto kithikire mheshimiwa wa Gembe South akiari sande awira antu bakaibo bua bechiri kure kana iteo beta wichokie mwaka ikinye 2000 ile rite na 16 so ibala menyambe chiteo which means that they urabakwenda kudija bakwe bakaja supplementary budget supplementary budget the earliest yomba kuja ni November December nuwata kuiba kumya simple mbeshi tedrurio non supplementary budget da budget kulokitwa da hizi the earliest yomba kuja in December November December na kana mwa January maybe no bachoki
no bino bashokie but lakini mboga shokie no kuona ndi no ntuba kuona nandi wananchi bakuthura na ntuba kumenya uma gitu ni kuona ndi ntubira bingi be that work from the highs of the public participation ibuko didia lakini botirwa uma bokagira public participation lakini kintu kile kama nala ni opposite kile kile public participation Ondi tukitira public participation mandoa mengi tukiwa tukwenda wakirwa nyomba ima lakini mbe nyomba no shikwendelea gwakwa na budget ile leo ya nyomba itiko exhausted tirikari tira capacity ko tumira mbe shira shyo ndijira cha gwaka nyomba na either imbe shushimbi shimbank ningarandina ndipaka baka change ya policy housing fund ikoma ke housing fund iketo housing and education fund ikagawa no ntombe shira housing miti kudira na batikumba wakasho patina capacity waka nyomba ntine kitu capacity kuura na engineers ma contractors baro bakwenda waka nyomba no ntukitu mbeshyi tiko tumira housing fund nyombe shira kwa ntu bara pati waka nyomba no wata we specific people we ntubara specific we contractors bara bayikere mutembi ro bati waka yu nani mutembi na wati kumba waka nyomba mbeshyi kitata idira kitu nyukura mbeshyi ushi housing na nini kuingia mono na president ronde wananchi kinya party from baba kugitwa kubanga bagita mbesha bakambira kugura nyomba ile ko begura nyomba yu which means mbesha ni kuingia ye ni kuingia mono last year 8 billion it is spent this year 96 billion bago expect kuingia kairi kumake wananchi shita waka nyomba. So could it be a bunga na untobe na CDF bombo kwethira maybe babwethira untobo intentional kenda maybe uteka atiari na CDF kutuika inda kwere mbasari kutuika atiari nende pa kwa untoba kuromba kile abunge nina kumenya mubunge uriko kanenkana 17,000 per student himbasari nundu mbasari bakuga tukabwa mbasari ni ngirije na ngirida tu iriri muno ngirida kimwana olo orange imakani uro kumutembei ugite mwana ngiri 19 kana simple ngiri 17 ugite mushari ngiri 17 umwe ngiri 3 kana omwate nundu mbasari ate baba ngipa kumeona kuwite wongere muriko jwa mushari na ngiri 17 ushoke umwe mbasari ngiri 3 kenda ukuma yakiwa nuombere mbasari lakini uwo tukwera mushari una ntakwaria assembly na namba tikwaria besha gwira na ngiri 19 ka ngiri 17 ka gitwa lakini yanda kwa ngiri 3 mujumbe ndi mushari una mujumbe akaye basari ya ngiri 17 na muringire kura nduisho mbeshiri kugitwa kimbi kile thirikari ikureka kunenkera bukongero office na mbeshe yu hu mujumbe akunenkera ngiri 17 muringire kura ara kunenkera ali basari ara kunenkera ngiri 16 ka ngiri 17 shi ambasari ukamuringira kura nuntu mujumbe wa tuguteja nuntu mbeshiri yitirikari isho nyinge kurukire ko gitate ija kwira mwalimu no kugitwa tu ngiri jire paya pa tam pa month ku mwaka ngiri 24 akugitwa si housing fund mtu agitwa ngiri 24 halafu itegita kampini umunengera ngiri imwe kenda kuringira kura na 24,000 in 5 years imbeshingana utingiri nkurukiye kana mwalimu agitwa nkurukiye ngiri kana housing fund ushoka uwo ite mubunge umunengera ngiri kana na we expect mwalimu wako ringaringira roye kuyi kumatharau ni mantu ya tumbeka ni mantu ya na nyaibu kana mujumbe ta kurerete ngiri mbo kila project ya roji igitara kampini akunenkera magana jairi na ngiri no gine gitirate ne urire ko magana jana nina ajeta example kwa ndo kule abunga bagita bagira antu atere ngiri mbo kile roji nantu bantu bakata bakimo pora isaka wananchi bakaita ngiri kengia mono lakini gitara kura eje na magana jangana bagana jaira kunenkere after 5 years na ngiri kuna gitirate na jukirie we za 800 shillings yumba da biyatu kuta tuwa mirya wananchi tuba taritagia tubera kanandi urudirikane to kututia bora sha na ndo mutembei mpete an example sha urita mutembei weta shimitari mudako kwa ta midiana ndei na lijana live example tikangonya na example ya yorongo mudako kwa ta midiana ndei akutemo na mjesi mitari nkubu watu ikwa dieta ndo natemirwa mono watu ikwa dieta watu ikanande dieta ile nderwangi tukariwa ngiri ite ndo mudakata alina sha nukiwa ndamu kena mjesi mitari ingi nte kwetari yetwa
ndita bamujukia na bamwamtendi bambira na ndito mugitire sha ndita na mugitira sha ndi mugitira sha ndi gwitanirwa o mweri ni shilingi 600 o mweri ni shilingi 600 o tarirwa kwa tukaenda 7200 pa ya simitari mbili ya simore the whole year the whole complete year bagi accepti kumwitira ngugi so I paid 7200 the whole complete year ya sha kenda gitate tu morega NHIF meri tatu ya active ukagitabura this time we will sha the whole year so ke dotrete the whole year ukana kwa the whole year timu gwatend ndabule ni kitu bugitabura kumira the whole year kenda bumba kumpatent mwene shimitari ambira ni kukalita aini opolisi rekunu kitwe ukada kure the whole year kinyoko mama shimitari utatendwa nonto wole the whole year kena ndio ando month to 12 months kena ni to oroka mashimitari kaini ukija kusukuma mashimitari watu spend more than 112,000 shillings wole the other year kinyole this the whole year this year to 2024 2025 wole the whole year and wole 2025 2026 the whole year kairi honestly hivi unaende kutukuraga wananchi nyani tubagana bagata simitari ba 47,200 kuri the whole year kenda ba tenwa kana kenda bomba kuma masimitari real quick Karinga broad based government ke withiti mu Kenya completely ora kinya mu Kenya akithugania imutethi broad based government according to me you know it with nyadi ni hanene buru ni twete dina non turi antu barabaragia baindi kuda bakiaragia bakathikirwa barabariki opposition for example Raila Odinga thaiji wena akinde muno mwate aragia mantu a thirikari utiwa kiwa anything negative kinya barabari ikora mtu nyambandi ndiariki opposition ari very vocal na naragia na thikairwa ni antu raia apart from Gachagua na and a few other people bila mtu liku kwa Kenya yeye onde athikirwa Sifuna iba kwaria Sifuna na kwaria ndakwiribagana na Sifuna tugiareo tiu na kwaria bwega au tuina mbandi au tuina mbiwa babu wino Mount Kenya region ingana nda kai kumira thai ya Meru na a few others. What about the other parts of Kenya? Particularly ingana tembea kwaria na are kuga teka majority ba registers baba the lot of 347 registers baba ni Kenya majority particularly 347 kitu ya kimu particularly Raila atikwaaria Kalonzo nakwaria lakini nakoreka mimeroweti turugukibwega. Are you getting my point? Ini atine nyera katira charisma kinyama tianya atina charisma ile anene ile kuwatwika nande akari adikirwa na ntu bakumutiki serious after all kinyakwaria kwa wana oneka kinyati ndike chokwa jero nturuko ati kumira kwaria muno nya kura ira na broad based government yawe dikitete kai jonga cha Kenya buru ntu kwanda he usingire vira ira ati halagia itu dire sikindo kwa kitabu na akirwa na ira ngite stinge ta kwa ina menopause yes yasa menopause mutembei kutike ndukute menopause si ira da iju tike ntomba kuga da iju kumba kudwa antu bombo kuona ije kangwa muno tunyate ni nye kuga ugora mona litre nye physical no kuona mtu yu frail kana mtu yu atina inya nyama ndiye we ni ya bisenile kunkura ndira ira antu baga tegemea ira bateja kaire na broad based government yiji tibateria nuntu babengi bagotonya no betonya baga kira nuntu baye instructions shagukira ugwata yoko nambandi yake aria akadhukira muno inura kwite ugyo ko instructions iridio clear ni bukire na bukaria mukenya adire au nye kabisa ugwata mutembei brother wa Raila Odinga Oburu arawire because Sifuna na kwari sana abatu kukemeneka ODM Raila wangana ngamire uga Sifuna na kwaria lakini mandu ya kwari ya uma na atiku contradict position yake ama but nike Oburu akuwengwa Sifuna is ready for anything Sifuna udigite Sifuna kinyara ira area unambi miambere ya mu defend Sifuna aragiora aragia nuntu Sifuna na we na mwananchi na rea kwaria Sifuna na mika reference muno jari barari Kakamega na mika reference mwananchi mko na tuwo wananchi bakagwa yino ku Sifuna ena mwananchi na Sifuna akija kuingwa kiamene na arua ODM ikudira kabisa ODM ikudira kutike ntu ya ODM kaire Sifuna akija kuma kiamene Sifuna kia makire ta atonya kinyako dia kia makiawe kikwata wafuasi baba nyingi kulikia ba ODM ndi Sifuna ndiko ngwa kiamene bita kambi ya ODM asili kana ODM Kenya
no wata ukambia undie masiri Sifuna arwe patirinda kanale secretary general undie mwe kama tanto bonde Western yangweta yo yonde nonto da inki wera the most powerful politician in Western Nyanza Sifuna na Babu Owino Nyanza tembea nyana tembea izot alewa lakini Sifuna Sifuna ukata cross Western nyana yobi no kujana na nyana watu kwa no kwendwa Babu Owino ale na nyana tembea those three politicians in Western Nyanza region they are the most powerful as we speak kuba kaita bakarandi kuba bakarandi Babu Owino na tembea na Sifuna bako baje kia bakia we umwedo patirinda ongedo edo ai secretary general ongedo icha manyo kyama ndakura kyama kiuki kuegera nau na kedo ke very powerful. I wish somebody can advise them to do so. Now Mutori Otharaka wa meru wa kumatharaka ndonere skuru chiaibo Tharaka skuru ithandatu irasi ndingo iteo irasi bitena mabati irasi bitona floor ina deputy president umite deputy president no kuthiurunka Kenya na empowerment program no kwenda empowerment ichukuru kana ne akadibo ba ko empowerment mutemi yankwire no ntugwiro ndagitite ne school yetu irantomera ndari ni primary school ndadia budget ndari ni primary school that time yaringera milioni mugwanja school yonde into beyond the bia ki school eu bitakuluka milioni mugwanja the entire school that time kila swaka na 700,000 teuma kila sikimo kimugana 700,000 ila zikumi mbeshingana amwa staff room uko kila sikimo ila sikumi amwa staff room milioni mugwanja ngwata anda riorongo who the entire school kyo wona ile wita school primary school kwita watea kaurine primary school kinyoga to katara ila zibyo bya kwa amwa staff room na amwa bioro bitikuka milioni 10 the entire primary school antu mbona bediga bagita ngwisho chinga bagiti na yebe shumbura nantu milioni 10 za CDF ila milioni yekana za CDF mujume no akaim school ye 10 paya akwa bilioni yekana cha waka new schools no school ya nkuru cha ndira penditent teoma ila spiri kulubi abokire no class ke 1960 1970 class 1970 after 40 years what do you expect class ke 1970 after 50 years Darele primary school kanango primary school after 50 years class kiu kibati ukorora yo class kingi kiero no ntoni kinyak ana ukaraku ni hatari ko sarama ngugeta darele primary school entire school inaleta hii with the current economy class kiu kwa million na class kitiria million the war four wars nyoga ukabikwa tena bibinge stream ene hii kigatumira ambeshi nkai no ndo was then ngi gushewa makani urongo waka ijiri ingi gakakira kingi afu inu advice agantu papa abere empowerment program itina maana kila kina maana ni antu bajirwe bagintu kaba kuona no te maana ko diye ku empower muntu na shilingi 500 kana ngiriye mwe ushoko mutunya shilingi ngiriye 17 ili ndi gwita skuru patikote kurigana mutongeri akilande na chopa na Utharaka atongeri wa grass kentaka. Do you remember the story? I remember the story very well. Mbeshia sheti ni wakira sibi that day. Lakini ngugatire no tukendeke nagaidi budget ya mbo ya milioni ekana every week. Shekwidro agaka akidiyuruka aken power gantu milioni ekana mbeshia chulo chumba kodire ne ushaka skuru yekomi. Kini Tharaka na umete kana Tharaka ni ke skuru ndatu na milioni 60 skuru yonde lazima biantaka biomorwe na bila binge bia kwa bibiero bina just 10 million. I wish kine kino washo million 60 I give school milioni ekomi baka ira singe bibiero. Ntobi wona mutembe iteka bigoro. Nento batenda benda priorities I priorities wrong. The other day ndorogia somebody. We have 291 constituencies in Kenya. Kenya tuna constituency 291. Kile constituency here is spent across Kenya yonde. Every budget yetu ni almost 4 trillion. President yaka ugatiri every constituency abenekere 1 billion ya kudia barabara injeru. Every year 1 billion. Uno 1 billion nyoko average ya 50 million per kilometer ya barabara.
ni kilomita 20 every constituency injeru kuwa kugandia kunenganira every year 20 kilometers sharo ndia kanengera banengera just 1 billion 291 billion ishabanengana 291 billion the president yageta mama akuganira kuja kurugura babara injeru wake every constituency babara kilomita ingana 20 nyambe sio tuka in 5 years tekana nya 1 year yo tuka ni 5 years every constituency keri kilomita 20 shara minjeru utembe imbitikiteka huko ukitara igembe central constituency boka dengwa new roads sha kilomita 20 meke 5 bware gorigira president ukura kaire lakini onto bolidiro yento yake u mbeshi geta kuria mantu yange atekwereka nano kuwa mantu ya empowerment mantu wa kanyomba mantu kudidia mantu ya funny in funny mantu very funny mantu into badigaraga nonto bilioni 96 bakoja housing levy niwekera pakanenkera constituencies niwekera kilometer almost 10 kilometers share new roads every year na mbeshushia na mbeshu ni kumba kudidia nda muijirire in every constituency untu nda mwimwe no in every county nda mwekara bilioni jiri ni kumba kwa ndam in every county every year kuja Meru County in those 5 years no twakirwe nda mwithano twakirwa nda mwithano problem yetu ruji ikagitatea ikadira nkuche gwita wakanyomba ninkumya kinyantu babagita wambeshi ishi wakanyomba bakirwa mbeshi tubugita tudhie mantu athine ruji ethire wetata ko kedwa kwina ruji ngeta kura munda taraka na antira munda nariku naja wotuka thina cia ruji ikathira kinyamu arimu no kugitwa ngiri igiri igeta housing levy mwarimu atireta thina au as long as thine ruji kathira ri ingitwe mbeshi iriku ukerwa akagitwa ngiraira na orami mwarimu no kugitwa 2000 shillings ingwetiga kukwera kuna mutembe ya tiringa gituma no tugatiri very well kedanga kirwa rami baba rampa nayo yakienderi wiki rami nandi kinyotu kankagitwa mbeshi ire nindi kuona kwena thina no tukienda mama kwa kwanja nkaumira nyakura nkomba kumira kinye skuru mwana okwa akapikti ngari ariko au njaundi ngwata mutembei yuni wantu bakwenda kuona mbesha bagitwa bakona mbesha shushu tubiro ranjire kubambita atia yuba benefit lakini tukita mwalimu wikitha tu mbesha kana wina kamuringi ujokoja wakanyomba aja uwetwa mwendantu wakanyomba mwendantu amiru tauni ri mtu kamuringi mwalimu kamuringi na wali ndakite nyomba anja mtu nuko ikaga kene igwe tukakathuriwe nkuruki gitu midirikari nandi brapo ndo bogitwa mbesha tukamikishwa thirikari tukubenga tukinga thirikari nuntu wago tugita mbesha bacoka bagatumira bagikia mbesha kimatumisi jaja atikwendeka. Interesting times. A very good question here comes in. Bubunge wa Tharaka Gitonga Murugara iyo second term yewe na usikitikia gavana county ya Tharaka Nithi na wita kwa na pekura ntere chechuka na antu Tharaka batena irasi atongeria ba how do you nato me operate kana nato mbokuwa ba Mheshimiwa Karinga. Simple mathematics. Yes. In 5 years Gitonga Murugara kedwa nenkeri 1.5 billion ya CDF in those 10 years. Nuntu every year anankero average ya nyibru ni 150 million. Raisi kinyawa ni 80 million. Wo 150 million ni average ya 10 years ni 1.5 billion. Mtu akaiteke tene for 10 years watuika 1.5 billion ya nenkiri thirikari woni irasi biantaka kwawe. Mtu yuwa atebati kinyo kinyabunga kaire na bati kwengwa completely mutembei. Na ndikwenda kumuri national government ndikwenda nyako kumuri mkithole kindiki nigitonga Murugara urori mujumbe igitaru rionde na still kwini irasi biantaka kwawe na kinyari irasi biantaka byaka kwa na ringi bishene akiona nagua aikinyanga ntaka etakudinga irasi kusho kyanto nyuma yedo ku prestige yakwenda kuona nyura baadho irasi biantaka irasi bila bitego abiri mutembei itonga bati kwengwa buru na gitikia ngabana atebati okiona uwa bati kuana buru otikiti abati kuona kaire kigutongeria antu especially kigutongeria antu barongomite mantu ambesha patron yo CDF kwa tu katwani ndo twitegera kuthone biantaka na atiku andoni nawe gitonga Murugara abati ko kite mbesha waka akaira sibiria no twena cio. It is very shameful mutembei. Well no
Karinga for the first time. Nkwenda tu maruka on that side kidogo. For the first time, Meru wekethira accused national music festivals. Event yontui ni atachumba otetheria maybe counties yontui ya Meru thai ingwetiki event you can run for 2 weeks if I'm not wrong. Is it a plus for Meru County? Mbere mankugi ambumbe kuga Meru ina capacity ya host national events here skuru na Janata national events. Yeah. Wone mwarimu ni tana kinyamando ya music na drama. So inkomenya umuhimu bwa Meru kudwa hostite national music festivals. Ando bakada bangi ku Meru baba ingi mono. Ko inkwenda kuga mbere mashayire karuga Meru utiri chayiwi tingana. Kuba bakaruga shayibonge chuburia. Na baraba dinja nguku bakadinya nguku yire badinya nguku nyingi. Uroruga mushere nongere mushere chuburie no ntonto bakara mono. Namba 2 nya schools wika host wa ininka bantu kidogo. Ka kuhost. Hosting schools, Meru school kaga ibira shonde Kenoru day school ya bakada bakema mana. Ari mu bara bakada bakema mama hoteli. Ku hoteli nande ikona mbeshi nyingi mono. Nontu hoteli nande utinyo yitengana. Bageta bakamame mpanga nkubo, bageta kumama mpanga mawa. Kuna nde it is very good intobira itume economy Meru kokira. Ankwenda kuga ibwega mono to state event yim nonto for those 2 weeks economy Meru kokira na mbe shiri gati kwariko igati kwa Meru shitati ya Meru. Inkwenda kuira ngavana by prepare mono kadirikare yewe by antubau a very conducive environment. Security ni beefed up. Ndokwenda kuga mwarimu akuma Kisumu akuya kaithe akuinyirwo autunya thimu ukigwa tutekwenda kuigwa u kinya ntu abangi baita utuku inkomenya manto yo taka karasa sawa bru igitari for those 2 weeks kumutembei is a plus for Meru na nkwenda kwira Meru manto yale apakelo yana jau nande kira kibatikudwa kiongera with security antu bagemie mono bombe ku welcome manto baria na manto ya karabwega. I have been to several of them ntakwenda ali mwalimu drama. Yeah. When the first event the Kenya National Music Festival in 2003 at Kisumu. Inoto wali na timu yakwa ya Wajia High School. Inola bekite Kisumu. We really enjoy it. Kisumu kwenda kwenda life in Kisumu. So na mu watu wala Mr. Morora, tone bangi wetu Mr. Magiri bakumana andarene bekitie Irolo Ngaos to a national event. It was very very interesting. Kinya national. Mio kirite kuma ki location witempanga county sub county wa Kinya region wa Kinya whatever banko make sure ko Kinya county ko inkwenda ku congratulate teams za shion ndiketa ko team Meru shite nationals mbi tutiaga drama na these other musics inkomenya it is a very interesting time nyaba tuketa kuona na tukenjoy mono. Wow. Tukirekirie mubango yo Karinga, are you going back to politics? No rakire nyante menya no shogete kuromba kura muteme mbere mambu gitikira ndaromba kura igikaririo rinde na muturo karirite no akaririte kuwo ni mbuga atire mutembei mtu akaririte giti ndienda kwaria manto yawe no kuona lakini antu bako baboge taisi bijingwira twitirira ndari gitine unumba kwethwa ndaragia muno lakini kwenda kubera maendeleo yatikara TV-ine na maendeleo yatikaraga nyamishemanio na kanisene. Maendeleo nirokethwe na akiri ya kumake sure project cia gucutonya maratasi ni ya thirikari igitareria bati gutonywa project iro kwenda kugitira antu baku ugutonya igitarerio bati ugitata gutonya na leadership itenda muntu muthao lazima ndo muntu very sharp ukumenya kintu kiro bati kuthia at what time uni kumenya kila bati kuthia at what time thai ngweta ngikethagia antu bakwa baboge taste indariga cha Sunday indetire kanyakine nukuigwa the other week indari kuntu twa rukura indari ururu nukuigwa ko wingwita ngikethagia antu bakwa na nkiberaga atiri Karinga igitara akinyake ya kurombai akiromba kura lakini currently ndekwenda kugandingire ni kura nontu kura itigere miaka iri mutembei mantu bya miaka iri mantu ya mengi muno mutemi jombo kukarika mtu ndikuona mtu wena bwo yukethwa atio na ndo karomba kura mono miaka iri kijoke bwo otio tukono wita sala nene muno agutindo wira antu bakwe kura no kethwa otio kumutemi yankwenda kwira antu bakwa igita ruri akinya uri ntoromba gitikia mujumbe bia ntu bakuja kwako mbira kanoro kya mujumbe uni ari ntoromba gitikia kya mujumbe uri mbiriva imbitikaria ukaja kuwa class 1
ugeta class 2 shokera class 1 ntundu ni mwarimu ugura class 1 kenda ugeta class 2 anto amya ko kulukite class 1 mutemi toromba akura nangu inyagwe teuma utumbo toromba gitikia ngavana thaici thai wa uri no ntuba mantu ya maingi lakini ndenda kuganire ndiromba gitikia ai kia MCA wabogeta igitara kinya 2022 for now ngukeje antu bakwa nkebera guketwi Karinga kumikutoromba agura nawe nara erantu uketwi miungi thai romba gitikia senator tumite nture emwe thai ngwetikia mantu ya kono njagata buja no ntu Pendo ko bino de ne gwe mo yegumire ko no de ne ko mo yegumire thai mingutu muke ekeje mingete potero wa senate na Karinga ekeje Karinga kalite to roai county assembly umbare atware ao nja ngwenda kuira kiranto betu bakabetwira no bakabetwira obuna miungire umwe akarungama lakini murungu naringire byamba byawe na ndi mingi ate kugita ate kushwagitikia MCA mingi shwagitikia ai kia senate kunde shwagitikia MCA kutukwa na ndio tinkithanwira ukaire antu betu bakenete muno na twita kuromba kanisene mingi no chairman wetu tainwe chairman on development in chairman wakuru na ndi thaiji twitite bwega itukuromba murungu tukabwira uturombere twitite oriku twitite na mantu ya tidhuki gitikia ngavana bi Karinga ni wa muno na Southimenti Southite miro yonde gitika center kia ngavana Karinga ngwiri tomburia mantu ya gitikia ngavana bi Karinga ni wa muno miro ntai no opportunity nta opportunity ya kudikira the current governor akiaria ntaona opportunity ubwega ma lakini certainly ndone that opportunity ndo opportunity kumudikira ya kumudikira akiaria na akianalyze mantu amaingi ntunaragia mantu amaingi na mantu ataja thoma karatasine inkumia mind yewe ndo ni very open kima kukwata mantu naona kungrasp imtu tumba ko right off in politics sianga gitekia governor mtugutu amunya kawira ntimo gotalo ntunari impeached kaduri akeja ntumeketa mithika akeja lakini contest iwe kedwa highly contested gitikia ngavana in Meru itumda gwetara ngavana kina MCA mtu ro definaga ura MCA aga itangugi utembina mbira ntuba Meru ni ngavana wabukathura bwadura ngavana ubwitangwe na MCs bagwatene MCA akoneka jakiti tengugi na nya ngavana akoneka jakiti tengugi simple advice mpomba kunengera mutumana arwa ni ata make sure in every place eja Southimenti nagite at least 2 major projects this year and the other year ntona miaka ile gwitangugi na make na ile project jiri ka mu define for example like ritware ngavana nenjire project gisha ruyi muno nekira mariya ya ruyi muno antipa murikana yabu akumagitene na kurikanirwa kwigindukire ukumagitene antu bakurikana ire akatwakira doko ndarene tukatura kurikanira Karinga kuindaga shanda akire mara kuindaga shanda akire mutwatene naja muishione gatia mathanyu na rinda akire ndaga shi nyingi muno kundaga shi ira thaizi sho karomba sho kura nturomba kura na babara nundu babara after tumburengire kugita atia igwita ruji kire kiromba kura igindu kira kadija kire gakara kikarasi for 10 years kana 15 years kana 10 years sachi that nyomba kushindwa nande lakini after 5 years ukaja kairo kugatire kabwariganwa ndagashi yunda akite utikwa nande ukwaria mochara twagira kanyakire na nindi wigenda araje kanyakire kwa mochari uzo mi machine utaguriye machine 15 tuna kiritu murungi ibatu agitire ate twagurite tukoda munyagite mochari kinya itujuri tojuriria twacoka twekira machines cia kuita ati cia mochari au kiuge gatuma mutuma arikanirwe na kiuge gatuma mutuma ombe kuromba kura project hiki kidogo especially shababara kina kirito atendema to babara mono abuga babara bwiteri mboke nje MCS lakini kumya babara kinyandenja babara itumandikanwa for some years to come. It's true. It's very true. Kwe babara twagitite kuma kanyakine gwita mpanke dito mpanka mwankene yotharaka totumira a lot of money lakini dai babara una ndio itigitika completely after 3 years. It's completely impossible. Can you separate barabara na antu no this is the same. Ndabwa barabara ingoge ya ingoge MCA. Ndikwa ya mantu ya MCA. Ni mantu jai ya governor. Project yetu mba define governor in 2 years from today, major projects ili titana roji. For example kita market ya ikala some cablos. Achoka kenja boha house ili azili ili kwenda roji. Dai nyana kwa tiku kwenda boha house.
antu bandare ntuwe bambiriye wa MCA kaire keviro ka umbikisho kutunyira mbo au acha nuntu na aru kuma sosi rukunyinya tunya mbo au nuntu kwine tangiri nene nandi rujiro kuma kembo au direct ro itonye tangine riko rukora ntu tudia dine roji kuijo projects iranko ari ngava na batiko twa kigita. Wow. Yeah. Tukiriki uni 1 minute parting shot Karinga. Ngura kwira ntu betu boy kanu ntu bogo twakanyagaka wero TV ni TV ri kuro muno kuthikyo tingi pombo shinda nayo na nkira ntu betu abaye antu abaye paritina kanya bitengugi gitara kinyara kubandi fine digakinya na tukaria lakini kwenda kuga atiri antu betu bagetera anything substantial from the national government watu kabaya tutunya mbesha cha kithomo muturo gutunya kithomo kya mwana oku jeka gugita nkingo na mtu utebatio mutikira buru kuna rokonera kanya kumugita nkingo mugite nkingo tena kyao unupenda kungomu. Wow. Thank you very much bwana Karinga na tupo kuona kanya kuya. Asante sana kiri barabo ndeba draba kiri mubango yo. It's always a pleasure kudenda babu nontuke date babu tutethia tu ina mubango. Toko methe mantu mwanya kiri mitandao yetu kiri ntao chetu cha mwanja 7:30 na 9:30 bitawa mutembendo. Thank you Karinga. Thank you sir. Thank you sir. Thank you bro. Yes.